People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sampul binang na turang na marama na darbo ng unelewa. Anda sa token ng dotal na bulapo, erdo ka nang kasi na bule papakanda. Ngonong ko endo kandreki na ubi, kara setel nga na buhat ni Vanua. Sa ipakatakil ninda sa athabot sigani sa anda ngolebot sigani na moni ambaki. May pakanda sa toka kina na kena bula na kabende dai. Tapa binibina ka chiko ba ni tukini bula ngoni turang ko Yesus Kristo ni marro chiko ng bula. Mayasa na gori na dapat ni sarsara. Pakakina begitu lebih garabi na sanago na namuni daw taleba ka via saraba ka namaki na program na LOTU na Vanua ke na matintu. Enda sa toka ni kachini kabani madawa. Enda bambula tali tengani birna wekanta rambi kabano na nonda lomene sana ba turang tiri kaba ke na bi koro boga viti tiga bangalala tiga ni matintu bau ke na chiku ni LOTU. Enda be sebrura ni mbula benak. Na boleh na kena daw namaki na iwas ngona LOTU na Vanua ke na matintu. Enda sana kita bakasar na nonda bulangi en ya kabini kuwa sanga ni kabo na patapatongo na italtalangase ni may na LOTU na Central Christian Center and Assemblies of God na kaya may nusori ni sampul binaka di bolo binaka pati di bolo binaka o kerker ni bambulo manda birra kandaro yo bambulo tiko na isungsung LOTU i nusori bambulo tiko na Assemblies of God viti na kaya na patapata ni belutaki na turang ng gasilebu buka-buka ni gasilebu na buni bolo lebu kikimundo na leveni nonda matamba sethaki bambul tal chunga bi kemuni na ital angasi ni bibal LOTU en nonda monongo viti moina boliku na sawara kabagaki na yoso seloma kina viona nimbulu binaka ene ade tisu nimbulu binaka mai na kor na bono bungale sa bambulu tu bi kemuni la tu bungale ni sambulu saka bina boleh bu pati. Udah tal kasi ninda reda sa katsigani na buguni tamba sa ni obisa na nono to wabu kitiko na kena sigobi chiko na bisongo LOTU na kena sangai chingame boluti na basulawa na ngongo wambo to bakasama binaka da reda wira na wekanda ra basulawa ele bunga bir rena wekandaru ya LOTU telenga ba Kristo wa yambe kana buna arto sangandre begina na bitoko ni LOTU da babi binaka na natikena iyo pateu kila ni tamata ni ubi sangindo na bune reikina naka reindo no sana se bonto ni sala na reia boleta ninda kila kanta sabo kan dindi la takan yo chisunga ero ni biso takana mula na tomatelo isabi songa na tomatelo man ga biso na kake de tumba kina kake de bulbulita bisa una bakasama bisa una kaitarana lingamu bisa una kaukania bisa umutanga na thangu thingu pa ni santo na thangi bo ni bibo mbula te ke bakalo kwenda o bogafunda na nonda turang chisu me bisa utakin nambula au toko na baglebu na mesana ya kau kilani rauni tiko na bono e bibu ke kina na LOTU boleta na nona batona ki chisu vir ke dera sotabuna ndendre radala ralenga o kilani rauni ndazaka batakina na tamzaka ni obisa kanta simatikina na vengara matintu kenda na LOTU una no manindo no bagobina kaya pate senga saranga nindo na kena lenga eu mundanga batiki au tubukarau na no LOTU vengara bitukin laka ko kilani na bitu konikin na Assemblies of God viti na kena tuko ni menda zaka batiki na marro na lao ndakila okenda ni satu na kaya barau takana kona i bola ni laongo i bodi kin na mul binata la mena semati na be kaya bodi bo burubura member leta na nonda mai tingo tiko burubur nonda tiko eviti ndakila tiko ni be we va kalu na ka ke de ado tika na nonda maroroi na ka automate eviti semoni ba za na ndu ni bo to kina kala tiko ni tiko na bono eroni nda semati kina me pinaka kin na tamatai me pinaka utoko na
na vakasamo bimbia totoka. Pinak total kasi doru de chumta ngani na doru pirkeder na to mai boita puto kiri rucu kana we songo lutu bakaristo. Ra baka matala tamata na ya bunga inon ra bambota. Iyo na boleh bicara patena Assembly of God David tini kau nanti kona kana ya. Koe kima mi ndambe kina. Me kima mi zizi kina na ni mami bauta na klo kina vika ke de abutai kina tini kau na todoko. Na visa toka na kai baka bimbita kina na ni mami doctrine za andua na mami baka bimbita kana baka sinete ne alo tambue. Ni ndona kai toso itu na Assemblies of God ko baka bauta ni ndona kai usa baka bimbita kina klo ni roni kime mai ndambe toka na ndona ya buya kima mi baka bauta talanga na non na lismo chisu dobir na cardinal truths mai wana tini kawana kima mi baka bimbita ka chiko ni ndona singa analis mo chisu na tangi mo na ndabui na mai kaune sung lotu vi kai ba utak ni bolo tambu na vi kana ya na ngona ya na ngai tiko na karona lis mai ko na ngai butu mai kini borobor tantu mai ba tamata mata non la mai non mai sudu ka tamata na ngai karona lis mai sana ngai lis mai me mai velu tak mi ndong ba ki borobor second coming. Mami ndo tal tsunga na cardinal truth ki mami vakamauta chiko na divine healing. Wata ke na kake de salamuria na wasnikalo. Na vuna waki na yana ni mami vakamauta mbalata ni ki mami kila na chisu wata ko amai dhakaba na dhakamanne na tui buruburu no na ngauni buruburu e sarani atunga ni kua. Ni da vakamauti ko enda vakamauta na nona wasa kanda kila ni dhakamanna. Ese atu tiunga na ngau pati. Pinak tal kasi turakin marambang gona LOTU VANUA MATANITU anda mai vitokan sa kachikana kachirika ba ni mataw. Sabi na kanin daro de ni tal kasi na namusanga mo baga biyo kanita kana banua na LOTU MATANITU abaga bimbing mandan na LOTU. Yiko na namusanga mo baga simatiko wati kani toki nimbula. Na boleh Terus kita lotak cuma mai tumba, kena wana kambimbi. Iya. Boleh kata moni talung sangat mantap, viva kan titik tar. Kambimbi na bata tu tingo nanda sa tapi kalau tikingo. Na boleh pate kima mindo na kebaka ronyo na baka tarame uzabu tamanda. Ivalu tu kima mi ndambe juga na baka sama bimbingo. Inomu lomana na kalu watakina nomu lomana na tamata. Na lolo mai vangoli daki buana kalu baka tukuna na kospele mari ka chin karua madi urusa bu karua vangande ta chuga weekend ena senga vangandoni rawa noro ni bolisue na lolo mongo buana kalu baka bosanga nyo kila na lolo matau mande siromi komai baka bimbito ke na no musamo baka turanga te kichisu na no mbula ngaro ni baka suka na lolo matau mandaya. Na lolo mabata koe tukunivango na dhamanai vakaroto umanda. A tukunivango ni a tarunga chisu mai vendovir na scholars. Vanga taka madhiu ke baka undonu. Dovir to ya vanga taka na wasungo na loya ko na law student ko randa vulida na kambaleta na lawa. Me tarungi manda buana tamata kariki wasungo na ngauna ya na non reido na scholars na scribes. Baka mi libu tu na bosa ni chusa ame taring mando wa ekila bina kana kai tu kuna chuku se orai ngai na kai taleki na ni rato tarong saranga na bosa baka te ki koa ko saranga na itu ke ni bosa ola ni ke ni tu ko na bosa baka te koa me baka nda kila bina kana ngau ne introduce te ki chisu kina o choni ko tu no he nei baka te sampul ko na bosa ngai e vato kana no ngai taring ona bi ko na dava nai voroto mata. Moina la ona rautini katolu na ve lawa kede, moina tini, sangai lutso moina tini. Koranda ubo bimbita kai vai vangoli bona klo, ono vangoli bona tamata. Responsibility ni tamata, wana tamata. Eza bakona kena namba 2. Tarik. Ratu bimbili bang ko mendu helium le tar ngai bilingo ko ngani tong dawa ni kala ratu to menengas bilingo ko ngon metaro
Dari ala bora ngai tuna wa Jesu na mo loma na nakalo na no muka ke denga ne lomu na no muka na nanu na lomamu ke na no muka kau ke denga ni sa utia sa vie vuko kongo meren ngai entre no nakolo Jesu na no tukuna nga just through imagination muto no go ya boy se botal jugendo kona kele karua ko tutu ba to mo loma na kamu me waka o sa lomaniko ko ni ndandambe na waka sama bimbingo ni sama itiko Jesu weekenda inda reida na nonda vangoleda ke na vive kaniki na klo kan duvir na ustuni ke na bagande take na no vive kani vangoleda ke e tiko kina na no reidiko molo maniko me baka lo maniko na klo ya na channel no moloma na kam ni sanda betoko Jesuika e lo mongo ya na buki ki chiko me mai voga turanga taki o ko e veiko na no loma ona loma na talanga na kam ona gai reidon no voga mbota chiko ya ona gai reidon no na ve sala keve ko e tara no muna lewe na na kam ne sungolotu no mu family no mu ministry ka vaga kina no loma na tamate tumba e wili kina no mu kilando ni viva kandita kina the right way to love the world the people na nonda vanua na nonda kakevea na system na matanitu na business na economy ke baka e ndambe donu tiko tisu e vai na pleni no mo lomana kalo o lomaniko o reidi ko me baka reidi ko na kalo ona ngai reindo no vai na no mo reida na ve kai vangolei e na vanua e na borobora e na matanitu e na vakavaka na tamate senga tuni mulai ona reidi re na dona matagalerai e reikina na kalobiko moga kina no murelom ya no dotel plin ni nda samuel lotu e chiku na vive kani nda reikina me baka e reidi kenda na kalu kanda sulia na reiva te reidi kenda kina na kalu na via la bakeni o mo chiku yau ni nandon na nda reida na ve ka ba vanua ni sematika kanda vangoli va ke na kakevingo na vevera chinga na kalu na singa ba ndoni ndona ngauna me na lutuki na kalo me liu na vanua au sine bang bautu ni ba na kalo e na kalo tunga ni ndore na viewe kanya vangoli that your relationship with God ndona kana slevi ko ndona no mureza na kalo the image of God in the way you should see him as God na no mani ko na no na kalo ba tamera pate na kalo ngo na kalo le era sere tanga mai na profita e samita ko te vita na samiwa se walu na zione tikina samita tu na nona kalule o kenda na yabu tamatala inda chungo o beto kuna nga ia me rawa me roni voga lele te ki komai na nona lago mo chisu sambeta na kawela tai bala te me rawe ko na tamata va maroni tomiki ko na linga ni kalo linga i rua tagi ko me tomiki ko mai ngai mai mbiti ko na bonondo tonton me e sin linga indo te kenda na kalo na kakeve asa zolo chisu na duka na rai na vaka sama va na kakeve nga ko ya ko sin vi redi chisu kin sa zambeta na kawela tai bola te meroni redi ko sa tune bola bola dai durmi kan na lolo mati tomini kalo me tomiki ko bango tomiki ngai mbiti ko ndo na bono ndo monda mekina na no position in Christ with all the possession that you have kakeve oro talabi tune bikenda na efsoya ni sandunu chiko na nonda reida na kaloba na ngai ndonu na nonda reida na ve kakeve e foka bulu politikenta e wilikina na kawatamata voka vanua o bola kaumbulu kinike e buruburungo yo kenda kede na sa thingo mitisu ngo na nonda bunu nganda chiko ka kenda bola kaumbulu lo malai se va be pati enda pagi minta ka kene malmal na karam bitu tumo nonda kaso kona kaya ndoro klete kena no muya butu we sinto na kutelebia senga pati o chisu manda na ngone la ko mai kango e tukuna mango sini mai ko tongo mo abolistolo I just mo longa mo mai va real line tanga mendunu na no muni reida na kena mbulotaki na lawa bolete me ba ro te kina kalo sa le no mbula e ba sausa te kina na lawa ko mai ba ndunu tonga chisu saya roka wala ngani yang ngani mbul tamate to na tamate lom sa tamandu be bakasi me baka tu no ko be faris kemdo num do wasa matat na num do mbul sa tamani don e bakin na au mbol to yau ni no mai tingo chisu me baka matata ka weekend na
na abu ni bula vanua ko e vakalo waka na ndando sole baki na nonda vilo mani na nonda viva ro taki ni sama indambe ngo Jesu na matata na vakalo na kake de sa vakalo tu na kaloya me vina ka kin na nonda chuko na sindon lu na na lu chunga na kalo ke basa lu nga no na basa usa taki na mbula ko e abu taki vakalo ko suli weekend ko nda kile tenikino o kenda nei toki da tukuni wango ni o kenda ndando matandendre de ta turanga lebla e sing la tan lo bono ndo ala ngame wana kalo na bi ndakini bulo ke o bombo tani sa ndambi donu na tisu da redan donu andana semundonu na bi ka ke dia pat ya pina ka taltal ka sitina ni sonongo na basi kana kana bolati na lo mani lotu la sonongo na ndo basi kana kana e sing na to voku tunga e no more na tikina iya na ebolati sonongo na imbulei na vakasa menda santambe to kina total na rai total na nanu iya iya e vai bena no mubaga ya butiki ndono me na tunde tunga pate ke bagaro mandanga meu tuna to mandongo na kalo ke no no bosa na sa fondo ni vaga volati na ronia valanga na tomata moleta na kai vaga mbote na bosa na ronia volati ngana sungulutu na kalo na sen robondo nindo na volata na kalo bata na kalo isindo boya volati enda ronga ni meda ni kalo ke vaka enda senga ni marra no no bosa mi due robi meda ki na kalo asondo na kalibu daridati koni me bakana nungu bada butaga koni ronga ni boga volati ni sungulutu Mena ngono e bolo kina Paula na chin katulu na nona e bolo e pistol za so e bagamboto ni ke kene ka chin kabana e Peru e very sick au nandonu ga me no toda ke ni bagandite ni chin katulu na nona e bolo mai na nona bolo ke va e bolo ka ni address ta kana issues na bi sungulutu so na ngona ya ana kenando ya bolo tini sungulutu Male te tanga so sini bosa itumba. Sia bosa tunga iloma. E bosa tunga iloma, le una ngone e bosa iloma. Sota langa ngona e address ta kana isu suma itumba. E non ratovolea mera dusia ne songoloto se abalata. Ko ya ko no nume uni ba tarana kalo me address ta kana isu tumba na tamate singa tuni se ba bulai. Me vatona ka chuo ke no ko ya. Nyoko ya tamatanga ni ko speli. No mate tuda ke tale. O Jesu na ngono the gospel of Jesus Christ, his death, resurrection. Tormanda ni boso o eroniu tormanda na mate ni koroni de boleikina na ibola and destekina issues memleta ni songolutu. Leitukune ni wa ela non tiko boga beso house arrest. Ko bola kina tukune ni wa ni songolutu ya rato leitukune na mataboli kiloi. E rua na kai ka weni wa dua ni san dundu i sati kone songolo te so tu no bango Paula so tu no Apolosa so tu ni Kifa o Peter so tu ni Kristo Savatu Kristo Kifa Apolosa o te Paula ko ya non dundu i sati o kitongo ngai tu no bango kona no basa na karistonga e upoka pina kataka ni senga mandanga nindu papita isutaka mai kornita betenge langolo kola bitikine dango na kakedengo roni teo wayau Paula bakasusu taka Apolosa mai warero ovita ukifa e medederanga na kalu plateni okwanga na bakatumbura kwanga na maro chikona dakadango na kakevea na kakevenda ngarabo na kakevenda vakava na kakevenda borogorotaka na kakevenda laveta na senga bondo ni kaule meke o Kristo senga bondo o Jesu ko tuna chiki ni bimbi nambula ni mai ndambe Jesu me ndame me kakuni waka compartment tuna be kakeve kondo tukuni wango sachi ko Jesu na compartment go na vanua compartment go na lotu compartment go na bausi compartment go endo na compartment Jesu ya senga ni semati tu be ira kengo ko waka na yalo mita tongore kona go
E ndui tutu e sa tu Jesu sa tamata ko mulai. E se tamata ko yang uti ko tu kono na koronida. Ele la kona va lima ono sa te ko endres takai kao. O polo na va yang ni mbula ni nda samu ingaravati kona kalo. Ko ya kondo ya dokin nanduindi. Ya dokin nanduindi. Bete so se va yang takatunga sisenga ni fully centered Jesu. For Christ to be the center of it all, for Jesus to be the center of it all. Me tolo manda bango. Ndavindo vitalota kana nanonda pakarolota kana kalo na yawe nona koni katini. Sulika. Ha? Ona sulika. Iyo nanonda sulika. Eu meu ke baka me so me warong tu me mutarong manda na samanda o sambukla no muiko. Kona kau kila no mu ni sangai bana kato makota bata. Kota mata ke e ora isa nga pate senga bondo ndona ka anei choba ko buru kina kakenga atamata keira era sa tuki menga indo ba bana e kenda ndaba ko mena ne roni mai bakatrana kalu menda steward menda mani dia takna vekaya vakalu ngate kenda kina vakayalo vakayanga talanga kenda menda understand that we need to steward the spiritual level gifts ko soltanga vekenda ko yani ndado vital na taka baltongo ni Jesu e ndotan toko Jesu samui bang bulai ndotan toko Jesu ziritan tubango na nomka ya kabela ziritan nom zagazak ziritan bona sematikin e burubura e na vanua tonga bango Jesu kona itauke ni kakevenga kona ustu kona vezer ni kakevenga ongai via bichiro tongo me ngauna bango ni ka horai sengai ke Jesu aya ungo ko ya ko endres takachiko o polo biru mi koronita na bula bagayango na kana baga partani na carnal living you have received Christ but you live carnally you are a carnal Christian ko ni samai ndambe chiselo mo bikenda menda baga tarawal nga ena nonda lo mana na klo ni ndakila ni lo mani kenda to manda me se motive Jesu na kakevengango melewa Jesu ngai matata na tago matata na bula matata na vilo maniloma iya pate ni so mutanga ngona usenga ni mai viendo siendo na matalotu siendo na sungolotu na kanga tu ni sona ngona basika na lomo ni sungolotu na vekanru vekachi etukuno to na volotambu na vive kanivinaka you don't bite and devour okachia ongai na diba ongai diba mo serakai na kago ya da tsinga eu mo botu tsinga ni santa bidonga Jesu kanda kelani sa o Jesu ni ba turanga tagi nondombula ko literally enda bena linge mata ni tamane samai chungo bi kanda na kaluna ya tam ko o bimbi ta chukina lindona ya bonito bombota na simples bukan nito bombota na baka sinita na tambo na turanga na tambo ko samai chugela mai me matata kina na eu pate okay ya terus kasih dari data itu kan tapi sono boleh do membasi ke kena nolong mani lotu dan nilang laku kan basi ke tali me lagi bawa buna nak kena mai soera mai ta serre se terasa mai biu itu na sana ureda ni vikadibe na kena sangai metete na posiri kalau iya itu tali na sana rani na basi kena dapat nomor na tikina eu pate ngona elongwe elongo kilani enandona level ni nongo rai o rai wata na wasani kalo ena sona bo nda kilo kenda na song lutu tomanda na buni kena mai Jerusalem the Jerusalem Church kono matai ni song lutu tomanda ngai lebu na kaya ado lama buni kavinda na song lutu o kilani wakatarana kalo me sa lakoi Samaria Chutia kena via sa iburubura na kazambote ni tukutuku vinaka ai au via o kilani wakaloya there were things that happened ko kabinta kilawaya ko na kabinta vinaka via we baleta na viva karota ki azoya kaser na tomata ni kaser bata na tomata ngai kaser bata na nona kauta na itu binaka ni ko speli Jesu iya ena sona bonua enda uyado kina
sona kasere o wambuta ni senga ni wakalu ndole na lako non rei lako ni lule se non rei lako ngani ndona kai razata razatoso io razatoso ndona kai vai loma o eu sakilatiko o sapa mboto eu ni ngauna ndau yado kine sona kame viva ka bulizi na kalau ke baka esenga ni marolo na tomata na nona baka bulizi ena roni lako tu ena dona lako tu ni lule vitalia sarna vava oka ke baka lako ena dona lako senga tu ni matata na nomi lako ena meu boto ni na chukuna ngauna na laivua ena senga ni vundi sara na fruit at last na kaina basi kamai ando vina ka menda tokomenta wa malua to malua mo sara basi ta pai bia ka bona kalu baleta na nei lago na kaendo da ka bona kalu we sini instant me baka na coffee no no vanga ko sia quando toro tu malu me testa kana nonda sota testa kana nonda humbleness how humility how humble you are through humility no mo sota na no mo roni taura baleta na tanal dak tanal li vivo bulizi na kalo ko sota boy ko nombulo ko kani very dark at the end of the tunnel there's always a bright side of things ni chiku bote ke kenda na kalo ni boka tarana kalo me ave chiku na kalo pate me ali boka na kalo ko na taka ite ko buno be kenda na sinita lambi uta ki kenda e tu na bosa ni kalo ni na rede tu ko me li boka parasa ni le da ena da boka boka mina kani da bote na kalo ke baka enda taura na nonda sini zingo mana vivo ko bulizi ni kalo ta via va ku sataka bolete ni ngungo na ni reda pate na kakita kasa ya palo to do wiluli to se ngai kunya boka tol ta na kalo sinlo no boka tol ta na kalo o de oi ko no tama boka tol ta na kalo sinlo kalo chunga no ngauna chunga na season very geographical talana kind of ka na kalo his seasonal and his geographical and his intentional as well. Emi tu pato na purpose na inaki. Puna ka tura kena marama kon lotu na vanua kena matintu pulang isara tikena le taltalangase main Central Christian Center Assemblies of God main sorry taltalangase Orisi Vuaira berangani tap lamuni ipa kasalanga sana mai tap talanga kena totolo sarana ngauna bikin dar na kabe dai lamu ko tsakani ulutanga bimi kena tikena ni pos na nona sanganga me pakaya butik ko sarana babina na tamar semua begitu tar Iyo, na boleh bu patio kenda ke pakai dona kau bakasal kina. Ona sengali bakasal itu pun bakasal lama. Kenda nasa dakilan sama imbulo cisu beken. Daloma na kalu. Dakilan ibuno to manda na vinaka kina beken men daloma na kalu. Enda nangai ron loma na dakavaka. Loma na no itavi. Loma ni na kamu. Ona loma ni ko tala ba tegiko na senga bon don ngau no na las tegiko ke ba kila ni kalo e revi ko me ba ka reiki na kalo revi ko me ba ka revi ko na kalo na sin las tegiko will be honest with yourself in every way possible na honest la no loma na kalo loma na tomata ona honest la ona dinata na no mo ngaraba na tabi e vika de bikina be ko na kalo Puna sarvale putura kena marama sa na mai dapatal le wasin ngono lotu vanua kena matintu da ba benar sak taltalangase Orisi Vuaira main Central Christian Center Assemblies of God main sorry na dama na mado katumai na kami ningo Alipate Naitini ni kalungata ni bade nguni sampo tamanta. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of